tem prizoru se Jana in Helena na smrt kregata zaradi oporoke njunega očeta, padeta v bazen in pride Dori kot mediator, kaj reševati situacijo. Jaz to pride najprej me polije s koktejlom. Sorry. Jaz nikoli nisem imela tega siblinga, ker sem se tepla, no. Bodi nasilna. Jaz rečem krava. In pa se zažene vame. Ti si krava. Ti si krava. Veš, me tako strašaš. Super dan za plavanje. Perfektnih 12 stopinj. To, ja. Hej, hej. Pričakovanja? Mrzlo bo. Zelo sveže. Ja, nisva nič trenirali. Ta padel verjetno one time. In potem bomo odskočili na totale in bomo padli v vodo, čisto v koncu. Ko si mi gre. Ok, smo pa pripravljeni. Vozot. Akcija. Slow motion. Ti si krava. Sem navrgla kot judo. Jaz pijem ven, on se Nisem pa topi. Kriči dol, kaj mi dve delati, ne? Kaj počneš? Nič ni boljšega, kot očev keš.